Kaya sanong kaswabon, kumadati din sanan, alan sandat nakalaso na tinggin nilo di page dusun ministry. May ito kapatilang buso, iti panambarasan na kaswabon ba no? Misisa to ko po isang sambayan. Kinurahingan, nasundo isang kerjaan sorga, konsikaw do timpo diti, misan po aguna dahay, mentokot kabuntugan ng arano, mayad nuno na pahit panambarasan dat asukay dahay do kaswabon iti. Alan sandat manahakot pangiwaguhan, ang pagangatan kumadahay, da tumilambos kasarid gumirot amin samak kumadya. Ang paingka ko nagi dat ay palambos iti, nga patilambusan dat ay manahakot kamilaan nagi kasiribon do ginawo, gisambasan tab na pahit ay oretan nga kapiyantak di karahyan. Pinasambayang tayo sa Tuhan Yesus. Amen. Yung sanong kusabon, kumadati din sanan. Alan sandot, asanong dahot, piramutan datid. Kusabon ba no, miyagali di kanihab. Puji Tuhan tu ongolong ngai takon nakodok di tatuang di tenu. Asapung ngay napasik. Kau basan mo tid ay asapung apasik eh. Sayra no pod apasik kasare ako jam kalimo di ato ko po nakondali nakatanduli kagut ti pukul 5 kaswabon. Apasik ko patigyan dari nga. Kadang-kadang amoy nanda pagawas. Tay ko haran no po hit. Asasaraw nud manu buro. Mamalihong patay tanga piring-piring. Katilambusan dad iri kasari pukul 5 apasik, jam kalimo apasik. Mimbulay no ti di ginaw. Tok lumohing amado diti. Lumohing amado diti ka. Nga ulom na kuragyari to tapat tigyad. Ina pa hikiumurumur na nga abim pasikat min susuab bagi. Apasik ka jam ko duo. Kadang-kadang jam ko iso ano siyodop. Modop nga ano milo. Sakiran na panda harahi dampuranam hiri nandam magamut-gamut. Nga bayno na padi aisa na padi hitiad di ham. Hiri nandad pailatan mirop-kirop tay ko pud pun mintang edit. Ang siaran-siaran da rohani miri nandad mintong. Okay? Jadi montak edit aiso pa ikapurimanan dati edit kiumurumur ya tay ko itangamulak po tok main na dati purimono it kantakan dat milamodap pag isang aswaban. Nga odiadit aiso pohot arangaw kud iti jam 5 na apasik kaswabon ay misusuham. Kaubasan na mga apasik. Jam ko iso, jam ko duo, ko 3, jam 4 na po sa piwala-wala na ay miboboros mi karuhang. Okay? Wah. Di kaswabon di kanihab. Karait takod Raja Salomo kaswabon na ba yun nga katilambos pa kasarid isyohot oritan dati. Ay mahadat oritan na po di Salomo nga tok it orong kaya kad osaraw to ko. Okay? O kung na di ko it turo na to sa sawo. Na iri kasari to sa rowo. Oritan Salomo nga tok ito gumusawo ka. Isyo nakanti bubos sa ay isyo na naretan na bubos sa gumuusawo. Nga ako ni mako ay naretan piyad miya galidi nga ako ni ka omitanan to
Ni ko ay suhuk kinorohinganit pinindalan di siyo. Dahulu dagidid ay manansawod og gumo. Iso ano po sawah nga hanahanam a kalipantay nuluhon moy mano nagidid og gumo at sawahom hanahanahom a kasumadet sangulon na sawah. Adi pa panganak nga to pati mah. O kita nagidati maya do kaposian ni Raja Salomo nga haro hikopiatit komayandet tinapakaposian nga miagalitit ruda isawat na sumano isiriba painghamad iti katumbayaan rohani dati kumakinarahingan nga mirwab-pirwab ikadaw boy. Inapay di taon 90-an tokkoy og hirot toko. Sigo kadidi taon 2000 nga ulom no di kanta-kanto lumumok. Haro no di moy kumpul nilandet ako pud ko haro karohian ko haro kinapagiongitan ko. Korikot diti taon 2002 podem talo nga og hirot di kago. Amin. Og hirot ako di kago. Tokom iyad di nagimangkuya kapiyad tapat kapiyad. Gumirot ako na to. Kada tako popomosorod korikatan di Yesus kumenduo. Iti nagit ay ampakan ako posyon nga tako mati ilanom sangira irih na dohod pisaraw-saraw tokoy. Tu ino pagay karikatan di Yesus kumendo di matapot tagid miagal ko manakaw ilanom sangira nga miagalidit milaw po borosan dat haro pa tempo no munda bo. Munda o mundar. Nga iti na pumatit ay dutup Swiss ajay ba itong pinay matidi ay lan. Palis-palis kadidong kagumuan no mogi balangas-balangas to kaditi mogi kumin-kumin suab ka nga iso na kumin Jadi pengka nagi Raja Salomo o kita dati dat ay ogirot isiyo kumakinorohingan ipohit ralan do kagumuan do rumikot rumapok kumakinorohingan nga pinondar nga isiyo isasambayangan indama kana po dim isiyo sandiri nga nolokud isuang katumbayaan. Rahit ko itit alakud isuang katumbayaan intangan no po dati ilo no po kahaharan nga ay nakalakud isiyo. Ilo kapintaron do pinatahak ko kinarhingan nga ako niko nakalakud. Akon ko minamon sa isiyod nalakud dot isuang kakatumbayaan. Ginayo dot tangkop isiyo. Haro tulundo rumikot may atod dot sumilid iso komantad dit isiriba di Raja Salomo. Amoy karatu di siyo. Kumuno pa nga ilo no po pangkat nga ay nakaratu di siyo. Ay harot ay so oboros ka nga mamagura idadi lo mikrofon ko tikito ko. Umbalan da sumo liwanam sumuang kago tampinay eldayusar. Okay. O gumutusin ay nakaratu. Iyoho no pasaro kutim haran no potongo 1 bilyon ay aratu ako nakanto.
Iti ni matu di kakuaan iti di onuan da tusin da 1 bilyon tu aratu kono gindo kamatu kinorohingan iti. Komono pohon pintar ginayoh dot ay tongkop kawasan wilayah tusin ay soit okoni ko nakaratu di Raja Salomo. Nu di nakaratu siyo tongondu ay. Jadi noray tanda ti kasadopot ilo jadi kapiyo tongondu o kabungahan ka. Iri di nakabungaw. Inapodihit pakianuan dati di kasadapid di nga kasuabon kanihab nga alansan to kod iti napodito nga sawo-sawo dati ti nga ay okon ko asilid iso ot pawayaan dorogon dot mamaratu dati mamaratut ti karuhangan nga inagidahit momonsay dot teko panakiuhup dot papaburu papaturidong popondar ti kaluarga pati lambus kasarid ipangahakan da kinorohingan. Haros ang ulo na tambalot tot ay minang kiboras kumadoho. Kasiyohom sitar opo purimanan nuhom mantadot nuno po hinggo hodia dot korotuon kasiyo. Kinentalangan no po dituhot ti siya di nga ay nakapiboras yahay karay ti nawayaan di timpu-timpu nakatalib. Antakan di kamulakan tay ko itanganak. Jadi ay iho nga minanusuyo ko didit nawayaan ko mantad di tanganak gisambot ginumayo nasukod gisamodondo secara ringkas lah. Irin na di kadis ya di hom apupuri mananum hinggo tiso ikorotuon no kasyo. Tumbayan ako ay sanan to kono poti nga kapuri man to koy hinggo no hit milam mamaratu dati. Hinggoy momonsed iyati na poti nga minsadu umakin rohingan. Apuri manan to koy ribo haro hikahan to hit korotuon no po nga iti kausinan. Haro ikaratu no po dia nga kahaharan. Tanah potoy. Korita potoy ko nuno. Handphone potoy korotuon. Haro nagi ikorotuon no po nga tongokusay. Tongondu. Sorohon na dati dot manta didit kolomokon dati dim irih no moti it piguli-guli idirogon dot moy panubuan. Sakira na patusin no korotuon dati nga iri ni piguli-guli idirogon dot moy papasurong. Sakira korotuon ni kongonduan iti kakusayan. Hiri na mi guli-guli irogon na papasurong kat haro na po'y hinsomboy dot okito teko may angil-angil teko may pamawasap pati. Sakira ihay kakusayan korotuon iti kongonduan nga iri na hipiguli-guli dot rogon na may pasurong gisambot haro nundohot kapiyongitan da isuang na pikaruhangan. Kadang-kadang tokoy ati lombus at opuri mananiri manguya ti sumono nga iri nagidari bo sayrad opuri manan dati tok kom iti di kapurugag kom iri na timpu dat sumimban. Kasuabon na ba yun nagulampatan dati ti kumondo korotuon tokoy
iti ti madi korotuon iti nga, oh, sumimbahan na ti dondo ka. Sakirad ay so korotuon no purimanan no puji Tuhan nga nanuan ta kay ay kapailan montok da kayo hikapuriman da ogirot intatan no da kayo aratu kadde. Jadi puji Tuhan tu kapurimanan nga ito kay ti kamun da korotuon, aylan ta kayo mahinggahit titik kabobos